Dobar dan, gospodina Čolović, Andriju mogu dobiti? Ja. Iz Ministarstva prosvete zovem, pošto dobili smo dopis, neki od vas, mi smo dužni na svaki dopis odgovorimo. Možete da nam pojasnite samo šta je to tačno i... To su točkovi koji su opisali u Svetom pismu, tako? Dobro, mislim, imamo ovde neke nacrte smo dobili. I to, samo za moment da zamolim kolegu, možeš malo samo vrata da zatvorite, molim se, hvala. Tu sam nazad. Znači, možete samo mi pobliže, malo ipak objasnite u vezi ovoga da bi vam zakazali sastanak sa ministrom, mislim, mi smo dužni na to uvijek da odgovorimo. Ide kako? Polužni mehanizmi, prvo što je. Dobro. To su polužni mehanizmi za vuču tereta manjom silom. Dobro. To je jedina mašina koja je napravljena da ima veći stepen korisnog dejstva od 1. Jer ako nema ništa veći stepen korisnog dejstva od 1, život ne može biti večan, znate. Dobro. Ako bi se žena radila samo pola teteta, čovječanstvo bi ne stalo. Dobro. I te polužne mašine su prve mašine koje je prema Bibliji stvorio Bog, napravio da bi bio život večan. Dobro. Jer vi recimo naftu možete trošiti i on ne stane, ne obnavlja se. I jednog dana neće da je ima i čovječanstvo mora da ne stane. Pa dobro, ali pazite, fosilno gorivo će ponovo da se stvori... Jeste, ali 1000 godina. Pa iz aspekta čovječanstva 1000 godine ništa. Pa ne, zato je jedan život se smatra večnim da može da se obnovi u svako doba. Znači, može samo da ga Bog uništi iz različitih razloga. Recimo, izgubi se moralni, ne znam koji drugi zakonomernosti življenja. Ili recimo planeta Zemlja hoće da uništi neke druge planete u ovom sistemu svom, u Mlečnom putu. I da poremeti recimo ravnotežu između tih planeta, da sklad zakonitosti i red da uništi. Da. Onda recimo ti ljudi koji žive na tim planetama. Dobro. Čiji vekovi nisu isti kao naši. Dobro, to je logično. Oni moraju da se brane. I da unište zemlju, recimo ako ova želite uništiti nju. A to će i Bog da ih, taj koji komanduje Mlečnim putem, recimo ako u Mlečnom putu ima 24 naseljene planete. Dobro. Tih 24 naseljenih planeta moraju da zasedaju kod vrhovnog svog komanda Boga i toga mi koji ga zovemo Bog. Dobro. I da on odredi šta će da radi recimo u takvim slučajima u opasnostima. Dobro. Jer čovjek ako je prešao sa granicu, onu recimo, on je imao da stvara energiju ne stalno sa fosilnim gorivima, nego da koristi i ovu mehaničku energiju, elektromehaničku energiju. Znači energija koja je sastavni deo čovjeka. Znate što sam teo da vas pitam? Da. Vrlo je tu bitno, vi kažete da su ti proizvodi, produkti, taj perpetuum mobile vaš, da je on nestao, da, 1775. godine da je neostvariv. Kako to tumačite? Ne razumem to do kraja. Pa to je nauka rekla. Dobro. Da je 1775. godine. Dobro. Da je perpetuum mobile neostvarljiv. Da se polugama ne dobija ništa. Međutim, polugama se dobija, kako ne dobija ništa. Uzite po zakonima polugi Arhimedovim, to je Arhimed još izračunao. Poluga je jedna važna, bitan element u životu. Vaša ruka je poluga, moja ruka je poluga. A jeste vi patentirali ove nacrte koje ste nam poslali? Jesu. Jer vaša, pazite, ruka čoveče je poluga. Da. Mozak radi pomoću elektromehaničkih impulsa. Dobro. Elektromehanička sila je sila življenja. Ima tu još nekoliko sila druge koje idu kao elektromehanička. Ali mešavinom poluge i elektromehaničke sile mišića vi obavljate rad. Dobro. Rad čoveka je mnogo veći nego one hrane što pojede. Da, vidite, nisam to iz tog ugla nikad gledao. Iz tog ugla je ogromna razlika. Recimo, znate koliko potroši jedna jabuka, recimo, vode da bi podigla
iz zemlje. Jeste, ali kako možemo na tu jednačinu da primenimo recimo veštačko đubrivo? Veštačko đubrivo povećava ovaj produkt, produktivnost. Da, jer ta količina vode koja je potrebna da bi se jedna jabuka napravila, apsolutno tu celu matematiku može da poremeti malo veštačkog đubriva ili šta znam ako se aditivi, neki kalijum na primjer ili tako nešto. Može da poremeti, ali može da upropasti. Da, i to je tačno. Može da je uništi. Ako ide voda prema onim zakonima Božjim, onda ne može da je uništi. Da. Neće da je uništi. To je dosta zanimljivo. Ne, pa to je još za naše pojmove nepojmljivo, još za našeg čovjeka. Naš čovjek još nije dostigo, recimo, njegov mozak sa 30% radi. A kako vi tumačite to sa tom vezom mlečnog puta i kako se zove? To što ima mnogo naseljenih planeta van zemljine kugle. Mnogo naseljenih planeta koje mi vidimo. Dobro. Ali koje ne kontaktiraju sa nama, ne znam, telefonima i nekakvim signalima, ali kontakti su sigurni. Onim, recimo, elementima za koje su predviđeni, jer zakoni koji važe, svemirski zakoni, oni važe za sve ljude. Bez obzira da su oni katolici, muslimani, Nemci, Srbi, ko drugi. Da, ali mislim, otkud mi znamo te kosmičke zakone? To je... Pa mi ne znamo, ako budemo saznali te kosmičke zakone sve, onda neće biti kosmik. Ali vi imate još nekih izuma ili ovo jedino što ste uspeli da patentirate ili... Pa ja sam radio ranije na Teslinim pumpama, pa su mi oduzeli ovi iz vojske i upropastili ih. I još neki, Tesla je radio jedno tipa pumpi. Nikola Tesla radio na pumpama, pa onda radio na nekim vodenim turbinama i još nekim mašinama. I moj je to zadatak bio prvi to da završi, te mašine. I njih sam završio još 77. godine. Vi ste po zanimanju šta? Ja sam po zanimanju završio učiteljsku školu, trebao da budem učitelj, pa sam prešao na gimnaziju i počeo da studiram mašinstvo, pa sam se sukobio sa mišljenjem u mašinstvu i zabatalio. Zaposlio se i radio u jednoj fabrici, velikoj industriji. Tamo sam radio kao direktor, kao savjetnik za tehnologiju i davo nove proizvode, nove pronalaske i tako. Da, pa mislim, možda ne bi bilo loše da vi napišete vašu biografiju pa da pošaljete ponovo na ministarstvo. Ma ne, šta je odgovor, nema to ništa, on može samo da vidi to, neka naučnici pogledaju, jer dobije se nešto iz poluga ili se ne dobije. Pa u principu se dobija, sad ne znam, mi imamo neke tu odbore koji su za saradnju s inostranstvom, možda da vas spojimo sa američkom ambasadom ili sa... Američka ambasada neće da odgovaram sa njima. Pa oni imaju te dosta dobre programe za nauku. Pa imaju oni programe za nauku, ali to su Francuzi i Amerikanci i izmisli da nema da se polugama ne dobije ništa. Jeste, ali koji je razlog tome? Mislim, pazite, oni sigurno nemaju veze sa ovim odborom mlečnog puta koji ste vi rekli, mislim. Razlog je tome što su bili prvo napravili parnu lokomotivu 5 godina ranije. Dobro. I da bi pljačkali narod, znaju da ne može, da parnu lokomotivu ne može da naprave slabe zemlje i ove. Pa jeste, ali pazite, parna lokomotiva, ako vidite ove narode mlečnog puta i taj odbor koji ste rekli u tom slučaju, mislim, to je sve minorno u poređenju sa takvim pronalascima. Ne znam, mislim, nije mi baš skroz jasno zašto Amerikanci i Francuzi i oni su ti koji pružaju dalje pomoć i naučne usluge našem ministarstvu i državi. Ma oni su ti, oni pružaju pomoć, ali uzimaju za sebe. Koliko dobije svet od nafte koju oni prodaju? Da, pa dobro, to je tačno. Tu imate pravo. Zbog pljačke je sve. Da. Ratovi se vode zbog pljačke, a ne zbog inteligencije. Da. Pa ništa, ministar će razmotriti ovo što ste poslali. On neka pogleda, znate. Da, pa ćemo se, najverovatnije će vam se vrlo uskoro ponovo javiti. Kako hoćete. Oprostite, vaše prezime samo znam. Cerović Uroš. Jeste. Sad vam kažem još jednu stvar. Da, mislim, pazite, ako šaljete neko pismo ili bilo šta, samo napišite za Uroša i svi će znati, to nije problem. Dobro, dragi moji, samo da vam kažem još jednu stvar. Recite.
mi imamo, naši ljudi ne znaju da čitaju Sveto pismo. Dobro. Naš čovjek ne zna da ga čita. Pa dobro, ima nekoliko tumačenja Svetog pisma. Ne. Evo ima samo jedno. Da. Samo jedno, ali je to tumačenje Svetog pisma postavljeno tako. Dobro. I tamo u njemu piše. Da. Treba mnogo da se mozga. Da. Da bi se ono došlo do njega. Do kraja. Da. Da bi se ono shvatilo. Ono piše, recimo piše o istoriji sve, ali zašto je došlo do toga, to ne govori zašto. Znate? Da, pa to je teorija sapunjanja mačora, znam to. Da. To je baš... Jer ti su točkovi objavljeni u Svetom pismu, a poluge su koristili Egićani kad su pravili piramide. Jeste, da. I Vavilonci su ih koristili. A čak su ih koristile i neka slovenska plemena prilikom dolaska na Balkan. Hotentoti. Ne. Nego? Sloveni. A Sloveni? Sloveni su ih koristili. Da. A to 7 dana, znate što pišu? Znam 7 dana ni kroasani. Je, 7 dana. To je tih 7 dana koje je Bog stvorio život. Da. Posle 700 godina 7 vekova se pojavljuje nova vera. Da uništi onu prvu. Yes. Posle 14 vekova. Dobro. Je bila Kosovska bitka. Dobro. Znači, povezano je... Da, sve je sa sedmicom povezano, da. Sve sa sedmicom. Apsolutno. I u 7. veku, i 700 godine kasnije, Srbi su izgubili Kosovo. Jes, tačno. Da. Znate, ništa se ne dešava slučajno. Ništa se slučajno ne dešava. Ništa se slučajno ne dešava. Ništa, ja ću morati da vas pozdravim, preneću sve to ministru i vrlo uskoro će vam se javiti ponovo. Ja sam tu, samo sam ja star, pa teško se krećem. Da, koje ste vi godište? 32. A, pa dobro, pa niste baš tako stari. Nije zdravlje me, sam malo i problemi, ja sam imao strašne probleme, da sam do toga došao, znate. Zašto? Pa treba se radi to i to se ne radi tek tako lako. Pa jeste nailazili na skepsu, recimo, sa strane ljudi? Da ne. Pa ja sam u školi, u osnovnoj školi učio i u gimnaziji da se polugama ne dobija ništa. Da. Na fakultetu se pojasne, imao celu Srbiju. Da, vi sigurno znate ono izreku dajte mi oslonac i pomeriću zemlju sa polugom. Pa naravno. Znam sve šta je Arhimed rekao. Da, pa ne, pa Arhimed je uopšte bio genije. Ali on nije rekao dajte mi oslonac da proverem zemlju. Da. On je rekao dajte mi, imao je 4 učenika i 2 prijatelja, starija gospodina koji su s njim radili. Da. I rekao je njima, dajte mi oslonac za točak da napravim raj na zemlji. Da. To je rekao. Sad će da vidite, pronaći na Arhimedovim spisima koje su u Aleksandriji crtani. Da, ali kad je izgorila biblioteka, verovatno je veći deo tih spisa nestao. Pa to je šteta. To je šteta, pa ovo je... Velika šteta. Šteta je što su ga ubili Rimljani, da. A dobro, sad oni su malo nervozni, to je uvek. Rimljani su uvek bili nervozni. Da. Ništa, hvala, najlepše, vrlo uskoro ćemo se ponovo javiti. Prijatno.